Sang Prabu gumanti. Inggih nemangken ngiring langkungan kadi ide sang megento sang jumeneng agung. Tujuh ratu sirah marut suadeng. Nah nemangken ngiring carita yang kadidane sang Anoman. Uyak tidak kadeng pelapan pisan kadidane rauh jaga maneluken. Paradeng teman ketemu Dewi Janaki. Lumaris jumujug kadidane rauh iri kering taman kepanggih raris ida Dewi Sita. Ranatur penuh buah hati bakti. Uyak tidak kadeng nganap kasor sarwi nyemah dahat supakti pisan. Jayu jayu namostu manggala. Maka pemurwane ngatur linggih dane ngaturang pengastung karedahating dereda bakti. Dewi jayu Inggih pidaging nawekang titiang aratu tuakung istri duaning sampun mulih kadilingih ide sang Prabu. Wah
apa dados kadi atur ditiang kadi mangkin sugero ditiang aratu lileyang kadi kayun iratu duaning sampun mulih kadi linggih ide sang Prabu. Dia kunang anu gerah ini ingih pidaging nawegang ditiang aratu saninjen punika sane jaga suwe ceyang linggih ratu gumanti jaga tunas ditiang asa punika ratu. demo kana pawe riantukan ditiang dahat bakti ring linggih iratu nemangkin durus dibakang ring sikian ditiang gumanti jaga marginin ditiang sakeluwir ditah linggih iratu. Ndak pujohi suhanoni jaga pademang ditiang sakeluwir sane makarya ledah dari kiring puri pemekas aratu. Suasianipun Boyo kewenten sios ipun iraksasa sane corah asing-asing punika sanang kesifat punika jaga pademang titiang mangdo nenten mekari letuh iri kiring jagade.